Kim ertə menen 3 jolu Auzu billahi samil alim mineşşeytanirracim. Auzu billahi samil alim mineşşeytanirracim. Auzu billahi samil alim mineşşeytanirracim. 3 ret. Aytip, andan keyin Haşar surasının akırkı 3 ayatın bir jolu okup koysa. Huvallahu'llezî la ilahe illahu alimul gaybi ve şehâde ve'r-rahmanir-rahîm. Huvallahu'llezî la ilahe illahu el-melikul kuddûsus selamul mu'minul muhayminul azizul cebbarul mutekebbir. Subhanallahi amma yüşrikûn. Vallahu halikul bari'ul musawwir lehul esmaul husna. Yusebbihu lehum ma fis semavati vel ard ve huvel azizul hakim. Peygamberimiz aytdı, 70.000 perişte Allah Teala dayındaydı o kişiye dedi. Ertemenen aytdı, geçke çeyin oşoğa dua kılat dedi. 70.000 perişte sizge taң atkanda okup koysanız geçke çeyin sizge dua kılat dedi. Eğer de acali uşu günü gelip kalsa şehit bol öret dedi. Rivayetlarda gelir, şehit bol ölgөнгө mör basılı öret dedi. Mör basılar. Жана эртеменен айтты, кечки амалдарынан кайсы бир нерселерге жетишпей калса, тахажжуттар, мисалы, зикир дуалардан кемчилдик болуп калса, ошолор толуктанат деди. Ушу дуанын берекеси менен. Жана кечке чейин шайтандан сак болот деди. Ал эми кечинде ушуну окуп койсоңуз, кудум ушундай эле таң атканга чейин 70.000 периште сизге жакшылыгыңызга дуа кылат. Жакшылыгыңызга дуа кылат. Ошо түнү эгерде көз жумуп кетсе, шейит деген мөр басылып туруп дүйнөдөн кайтат. Жана таң аткычакты ар кандай жамандыктан сак болот. Ар кандай жамандыктан сак болот тугандар. Ошон үчүн иншалла мына жерде биз аракет кылышыбыз керек. Ушу дуаны жаттап окуп жүрсөк, эми сиздерге мындай Алланын неаматы катары, бир тууган катары, Алла Таалам неаматты айт деген эле бир мотивация катары айта кетейин деп атам да.